Također, pozdravljam našeg konzula koji je došao da vidi našu izložbu. Ovo neće biti službeno neko veliko otvaranje, ja bih vas samo pozdravila, a naročito bih željela da bude jedan topli pljesak da pozdravite našeg izlagača koji je došao čak iz Zagreba ovdje u New York, Tomislav Osterman. Također da napomenem da imamo iz Hrvatske pića i jedan poseban kolač kratera, tako da se poslužite. I to bi bilo to.